Ni airitu wa miaka itiganite mari na gikeno kia mwanya horo-ini ya Soweto Kayole guku Nairobi o ari thutha wa gukorwo makigenero na uteithio wa indo itiganite kuma gikundi kimwe kia mundu wa wendi mwega. Airitu aya na aria amwe ao matahota gwikinyiria kugura tauru cia utheru ni undu wa ukia wa family ciao mamukirite tauru ici kuma gikundi kia Mass Grace Initiative. Muoroto ari ni uria wa kuhumbira thoni iria matunganaga nacio riria maga tauru ici ta uria murugamiri munene wa gikundi giki nwe Mass Grace aratariria. Deal with slums girls na tumaheaga Soweto guku slums na twambiriirie na guku gwitu. We start from known to unknown. That's why I've decided kuambiriria guku gwitu. Alafu ne tumaheaga kumahe frequently area to continuously, yani nigetha at least ona magikinyie 18 juu tunaanzanga na age ya 12 aria mabetie to 18 niyo tuheaga pads, because mostly I usually identify them from their places gathie kwao garia na every mom nigetha makahengera muthenya uyu ungi na identify nigetha kuma 12 years now till 18 niguo rude maheaga pads. Makiria mao gikundi giki ni gitunganite uteithio wa motaro kuri ciana ici, undu uria Mass Grace augite ni wa bata makiria hari uthairiri wa ciana ici kimitugo muno makiria mahinda maya ire thiini wa micii yao. Now we'll have another day, tutawaita waitwe tu counseling peke yake without even giving them pads or something, but counseling nitwahete agi last time July they were 50 and now our ni watu 80 girls, so combine wote tukuje tuwaongeleshe. Maino wake Jane Ruben na uria ni mutarani ni ahinyiriirie aciari magie na ihinda ria kwaria na ciana ciao na oho kumahe motaro makiria riria mari thiini wa micii, akiuga no yo njira iria igiteithiriria hari gutirira mwana wa kairitu mahinda maya muno makiria ari ugwati-ini riri matari thiini wa mathukuru. No nyende hihi kwira aciari maita mangi ni wikoraga ati mwana ucio na nduramenya kuria tinda, na ni wega hihi wi muciari ugatiga wahe mwana wira na ugatigirira ati mwana ucio wa muhe wira uria wa muhe ni aruta. Kungikinya ati hihi no nginya umagare kwina ciuria ubatie gucokia nigetha abatie kugucokeria nigetha umenye kuria athire athire ku marathie nao niki marathie gwika na igucoka thaa cigana. Iyo tumitaga supervision tool for parenting, koguo ni ukuhota kumenya the W's inya, the what, the when, the where and whom they are going to be with. Mostly matiaragirio ni aciari majiraga uguo tondu ni thia ku tugatinda nao tukaria, wananiambia matiraririo. Most of their parents, they are so busy, matiraona time ya kwaria. Ciana na iria igunikite na uteithio ni itarire gikeno giacio kuri gikundi giki na muno gwoka ni motaro ma meikarire na maria makoretwo magikundio ni amwe atarani na aria mauma thiini wa igongona riri. Thank you sana for Mass Grace Initiative. Imetusaidia sisi watoto wa Soweto, mostly wasichana, cause mostly sisi hatujaipata mtu mwenye ana open up kavile ame open up kwetu sisi wasichana, akatupatia pads so that as in Soweto mostly there is early teenage pregnancies, mostly juu wazazi wana pesa, ama maybe unaweza enda kwa mzazi anakuambia ati hana pesa, unaenda kwa kijana sasa ndio akupatie sasa pesa ya who have those basic needs, kaizi pads, clothes, shoes, makeups, whatever. And tunashukuru sana. Pia kuna wenye nimemeet kama Madam Jane ametufunza how I can say no to a boy na pia how to prevent myself. Muoroto munene wa gikundi giki thiini wa gicigo giki ukoragwo ari ni uria wa gutambia ugi wa meikarire na guthairira mwana wa kairitu kuma icigo iria iri na ukia niguo gwithemana na utobereru wa ciiko cia waganu na iria muthia itigite aingi airitu mari mogwati-ini matiganite. Mamwe ma mwari ni maria makuhanda mari mathukuru-ini oro undu mwe na ukorwo makinyitwo ni imwe ya mirimu ta mukingo na iria muthia icoka ukorwo ikimatwara kaburi-ini. Na thiku ici kuna maundu mareta 3 samwe we muciari waigwa gukigwetwo rimwe kwina coded language rimwe aciari tutaraerewa
ni ugukora ringi muiritu umwe na anake atatu kana mwanake umwe na airitu atatu tumaundu twa mithemba tocio koguo ni kahinda keho ga kurorera ciana ici cia airitu tondu kahinda gaka kararehirwo ni corona ni kahinda karitu muno na ni karatuma kugie na ugwati munene muno especially kuri mwana wa muiritu. We have started from home, from known to unknown. Muira wambitie guthi hau hangi ambia hari ori uteithio cio mwinake nigetha hote guthi cio ngi. Guku ciana ici kihunduka na mĩciĩ yao kia muthia muno makiria kuri cio ni ciugo iria ciakorwo igikundio muno makiria ciegie kwirigiriria kiria kirerikana ni wohi wa ndawa ciana cia airitu anini muno mahinda maya ire thiini wa mĩciĩ ni undu wa king'uki gia corona. Gikuyu TV kuma Soweto, Kayole, kaunti-ini ya Nairobi. Njitagwo Kamau wa Nyaguthie.